Raptai lau fionga tauli. Ia whaapelua ia te fōi pa i o le vaenga o le autustala nei tai au fō. Ia whatalo whata fōi le whafonga anga o Samoa lo mawa mai le nei whasalaunga. Ia mai se ai fōi ia o le aufai saofaga le tatou nupi whā. Ia ia le alofa ma le agalei o le atua. Whapea fōi o le whaasopolia mai lo outou soifua. Ia mai se fōi so mātou o la vaivai. E whaawawina ai tiute ma whaiva o malawina ai. Ia mālo soifua. Mālo fōi lange mālo ta watai. Ia te tonu le toi whailo fōi le au ngau au te nei tai au. Ua vai se ngā fōi o na whaatari tātou watunu. Ia mai se lava ia le au kai saofaga tātou nupi whā. Ia mai se fōi. Ia o le whaala potopotonga nei o whaapotonga tupe mo lumana i manuia o tangata Samoa. Ia o se tai au matangofie. Una tāua nei tai au o le a whailo. Ia o le a longolongo pui ali ai fo le malo le atunuu. Patino lava ia tātou whai saofaga le tātou nupi whā. Ia manisi fo i o le a whapena ona maua ia tātou whaamanianga. Ia ona o lunga fo i o le lufilufinga fo i o finangalo mamanatu al tātou komiti whaatonu. Ele toi pōma la o le asalusu tolo mati. Ia na atoa ia le 5 Tausaga. Ia o le upeli auro tātou nupi whā. Ia o savalinga umi. Ia e tautonu le alofa ma le agalei o le atua. Ia o le 5 leo Tausaga talu o na tatala kai toto al tātou nupi whā. Ia i le mamalo le atunu o Samoa. Le lava lau to ai tau nu mai le aso 2 tolo mati le masin taluai. Ia o le aso tonu le ana atoa ai lona 5 Tausaga. Ia peta iane. Ia o le o ngatasi fo il putia ma le umele. Ona e mai tau wina ia ele tau whailo tapu. Ia o polo a inga fo il tātou babao pe ona ia il tātou watunu ilu i tau il whaamai. Ia atonu le au ngatonu le nā. Ai wa mai a whaatatia le po kalame ane te fono, si te fono. Ia ma le komiti whaatonu, ma le fionga le lipule. Ia ma le tātou ofisa fo il nupi wha. Ia i le patinga le nei Tausaga umi. 5 Tausaga talu ona tauasa mai ia le tātou nupi wha. Ia le nei o to ai tau nu. Peta iane ia ua le mawhai ona whaatau nu ina i vaenga uma. I lona amatanga ma le vaiaso atoa wa uma ona tāpena ina. Ia ona o tapu mababao. Ia o tātou COVID suluiba. Ia lea ua mawhai ai ona whaatino vaenga uma. Ia ai e fia le anganga e whailo atu. Nisi o whaamanianga. Ia o tātou nupi wha. O le tau whai lava o whaamanianga le nei. Ia e tusa lea ma le whaasfulua. Tesi ma le tausu 5 miliona. O le a whainga le nā o le whaamanianga ua mai a fōi o nā soala puleina i lunga le laulau ale komiti whaatonu. Ia ai mai se fōi le pulenga le tātou nupi wha. Ia lea ua lau liwina. Ia e whaamatu atu ai. Ia se i whaailo ai fōi. Ia ma whaailonga ai fōi le tātou yupeli auro ale nupi wha. E tolu lani vaenga te tele o lo wa umafoi o na whaatatia le tātou pulenga. Ia mai komiti whaatonu. Mua. Ia o le atatongi tupe ina atu le nupi wha. Ia le 5% whaapitoa. Ia moana whai saofaga. Le Tausaga le nei lua. Ia o le isi vaenga so ai. O le atatongi ina atu fo ia le nupi wha le 5 tala whaapitoa. Ia mo na i o tātou mātua whai pensione.
mantua fo ia e lua se lau tala i le masina ia le pensione tinam ta mama tutua o lo tutongi na tu pe ai tai masina ia ai talwai ona o le pati fo yo lima Tausaga nupifa ia o lea ua whaeunga whonoina i le whaopopolesi lima tala ia i lunga le tatou pensione i le masina o Aperila e whaelo atu ia ua na o le masina o Aperila le nei ia o le a mauai lea whaopoponga lima tala o lona winga i nisi whaamtalanga lua se lau lima tala o le atu tongi aloa i atu ia i tatou pensione a tinam te mama tutua lua se lau tala ia o le au whainga masani masin taitasi lima tala ia o le whaopoponga le na ia o le sosoani o tatou nupifa vaenga lon tolu ia o le a maua fo i whaamanianga ta isfulu afe tala ia i whaala potpotonga whaapitoa e se fulu mal tolu lona winga whaalu ai se vaenga atu pe se lau tolu sfulu afe ia sfulu tolu ia tatou whaala potpotonga whaapitoa le nei e pei ona iai le to o manga mo e poponga tia ia o le Samoa Cancer Society o le nua o le alofa o le a unga fia malama o le loto tau mawhai ia o le mauta i mapu i whangalele ia o tatou Samoa Cancer Society ia o le National Kennedy Foundation S.N.P.F o le Teen Challenge o le Caution Trust ia o Salvation Army ia ma le St. Vincent de Paul Society o tatou whaalapotonga le nā sfulmaltolu ia o lea ua uma fo i ona whainga whonoina le tatou komiti whaatonu ia o le a whaamatuina atu ta isfulu afe ia i tatou whaalapotonga ia te tono le a iesi taimi o le atu le fionga le lipule whaamalamlama fo i ma whaamatala atu au ili fo inisi o vaenga uma ia ai o le sauta ua le nei anu piwhai le tatou watunu ia analese anua fo i le ngā lulues puna wa ai fo i al tatou komiti whaatonu ia le fionga le lipule malana pulenga ia o le tatou ofisa le nupiwha ia ele mwhai fo i ona maua nei whaamanianga le ngata fo i lea ia o le sauta ua tatou aufai saofaga e ala ona whaatupula ia le tamao a ainga nupiwha ia ona o le sauta ua o tatou aufai saofaga lea ua manatu ai i le amana ia o tatou aufai saofaga ia o lea ua toi whaamatu atu ai ia nisi o vaenga ia e avea ai le o leo whaatau waa ia e vai foi ma le fionga to mai tai palemia ia male kapeneta e momoli ai le anga whaatai e sui te fono ia o le komiti whaatonu ia o le fionga le lipule ia whaapea le loa le au whainga lwenga ia ona o le nei foi tau tua e si o tatou watunu ia mai teltonu le anganga ia a tonu e tatou toe au lia foi le isi lima Tausaga ia tele nisi ia tatou whaamanianga ia ai pe o se tala atu lea i lona tā whainga i whaamanianga o tatou nupiwha ia ai ole a taimi nei ole a tu watu i le fionga le lipule whaamanino fo nisi o vaenga loo ele o manino i la o tau sisila ia manu tele ina Samoa ma tau whaafonga mai ia ai mai se fo e moli atu ia momo o ngā alofa le tatou komiti whaatonu o le nupiwha i lon sui te fono ia mai se foi le fionga le lipule ma le tatou aufai ngā luenga ngā lulue ia mai se aile nei vai taimi o lo pia ngai pia le tatou watunu i lui tau o le whaama ma le whaaloalo tatala i ngā tua ia whaamanianga o whapeona sao nia le tatou whaalaputonga o nupiwha i whaamanatuina o le tatou i peri auro ia nana tau mwhaila ma fo ele au ili atu ia tatou ia inga fo i whaamanuianga i tolu ia na sao no i le fionga tamai min style nei tai au ia o whaamanuianga i tolu pe ona au ili atu ia o le whaamanuianga mua
o le tatou pasene lea masani ona faatino le tausaga ma le tausaga ia le ua faia le tatou pasene faapitoa lea 5% ia mo le togi tupe atu tausaga nei luafe 2 ma le lua ia o aiaiga la ia o le po ana nei i tāsulu ma le lua ia o le tala i tatou portal ia mawhailo ona access ai ia whaamanuianga ia mo le tatou au whaisaofanga ai mua na tongi atu le 12% na lea in cash ia e amata tongi atu na nei le tāsulu lua i le valua po tala i tatou system ia po le tatou portal ia o le ia le tūranga fui na sa iai lava le manatu ma le taumwhai atu fui ia le pūlenga ia whapeo na mawhai o na mawe ona le stala le toʻatele o le tatou o faisaofaga e o mai le aso nei ua silia ma le sutu lu afe le au sui faisaofaga o whapeo ona le stala ia ma o loo tūleia pea ia le stala le tatou au faisaofaga ona o le tūlaga o lea iai feaga iai le tatou tunuu ma le whaamae a maise le vavao tūlaga lua le whaawau pea ia o loo tapu ai so ona tumutumu le tatou tunuu ia e fia whaamanino e le o mawhai ona maua le tatou whaamanuianga lea o le in person e le o mawhai ona maua i tatou ofisa i so o se tatou ofisa e pe ona masani ai ia e ai al pōlenga ia wae pe ona mori mauina mai tatou i tausaga taitasi e whai lor pasena nupi e wha ia e tumutumu lava le tunu po le ala wal whai atu i tatou mawao mtulanga wapena ia ona winga o tulaso ataia o matua tumu al whale nei ma vai tele msale longa ia pe o manatu na ia o lela a mata i lunga le tatou poto fo ile le tongi atu ai pe a Charles lua na nei o no winga en toi fa manatu atu ile o mfai ona maua i tatou ofisa fo ile fa pe e te susu mai e fo e watu lau me alofa le fo ile pe ku ka ku kiu e pe o masangi ai ia o pōlenga ia aua lawange i ia bea fo ile fai malape fo kumu mai ia maakiri ai o ngā pepesi a kukuot wha i pe o ngā iei ngei o le 2% lisi 2% pe o ngā akua ira 5% ia o le iei le a fo i wha moenga ia kongi a kui wha i ngor kausanga ngei ane luafe lua ia po se mea masina ia te sema fo ile le fitau ma le kiwisimasi ia o le vaenga lua mo le au sui fai pensione ia e le o toi po se lilo le sa fa pe tongi atu ia le tatou pensione masani la su palo Aperila pe ona ia le fatulangana mai le matanga o Tausaga nei ia ai o ia se manatu ia on fa ma bave le fa mo pe o sa no ia le mai minister ia wale fa manatu ina fo le seta o le la ia o le tongi atu ai le lua se lau 5 futa la mo tatou fai pensione na tatou matua i la so taiao ia i awala e masani ai e pe o tongi sao atu i tu stupe au pensione ia po whaonga atu ai le Western Union ia po tatou whanameri fo ia o awala masani lava o whapeona le stala i le fai pensione la tau e mawala le whamoe lea po le whamanuianga lea i le aso a taiao ia ma tatou me alofa po whamanuianga whapitoa mo fala putonga suma tolu pe on ta ua le fionga le tamaita minister ia lava pale mai e tai me para o toi tatu ofisa ia arrange le sabe moele le tuina tu tatu ta isfulu afelea e pe ona ia le fasilanga foi ile nei tai ao nan to e fia fa ma fatua le tatu tunu ma sin fa fong anga tatu ofisa fanga e le o mafai ona mo le tatu tolu pasene le tai ao i tatou ofisa i te ua e tumutumu mai pe te nau mai fo ile le tatou kiu ia e saua e le o mawhai ona mauhai o lo tau mawhai ia whai ia whai te tenga ia e mai se fo o le tala le ofisa i le iwa ia e tāpuni le tūlatasi ona o tūlanga o le wabao tūlanga lua o iai ia lono winga a te tala nei whapena i o le a tumutumu mai le papa ia male mamalo le tatou o whaisa whanga ia o le whamoemoenga lawa ia iai se teimi o i luma toi fo ia ia le tatou atu nuu tūlanga mua po le level 1 ia ona talala ia masani mua o le saunga le mua ma le puipuinga o le mamalo le tatou atu nuu ona lua o le saunga le mua ma le puipuinga ia o le au whainga luenga nupi wha
I te iwa maua umar COVID ona le mawhaila i o le tongi tātou whamanianga. Ia, ai, pe o le au te lenga na, nanto e whiwha upopo tua i le sauruanga matanga o fia le whiona tamaitai minister. Nei tai au, ia, ai, a whina ngalo i le tamaitai minister, le a tala tulo le vanoe mo nisi fo FC.